Eto, dobro večer svima i dobrodošli na predstavljanje istraživanja koje je provela inicijativa Sjeme je naše ljudsko pravo. Tu smo tri pokretači inicijative. Sunčana Pešak iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača, Robert Hadžić iz udruge OPG-ova Hrvatski život i ja sam Silvija Kolar-Fodor iz udruge Biovrt u skladu s prirodom. Osim što u ovoj inicijativi radimo već od kraja 11. mjeseca prošle godine, evo provodimo jedan mali projekt u sklopu kojeg smo napravili i istraživanje. Imamo vam dobre vijesti, znači cijela ova priča ima pozitivne pomake. Da vidim odmah na početku da smo imali, jučer je to bilo, ja već ne znam koji su dani, nas je ovo sve skupa... Jučer, da. Nas je ovo sve skupa ubilo u pojam, kako se zove. Jučer smo imali sastanak u Ministarstvu poljoprivrede i možemo reći da kreće sve u pozitivnom pomaku. Znači, pravo na sjeme smo već zapravo dobili, da tako velim, uspjeli smo ostvariti u nekom prvom koraku, u prvoj izmjeni zakona, zapravo prvom predlogu. A ono što sad još uvijek ostaje sporno, ima još nekih stvari, ali pogotovo je ta dorada o kojoj ćemo danas pričati, gdje ćete vidjeti kroz rezultate istraživanja zapravo zašto dorada sama po sebi nije prihvatljiva za poljoprivredu Hrvatske. Više budu o tome govorili i Sunčana i Robert. Ja budem na početku sad predstavila projekt, pa budem ja podijelila kako se zove ekran. Dobro se vidi. Robert, moraš potvrditi, dobro se vidi? Vidi se. Ok, super. Evo, znači za početak projekt, osim inicijative Sjeme naše ljudsko pravo, koja je zapravo čisti volonterski rad od 11. mjeseca, kako sam rekla, znači mi smo pokrenuli jedan projekt i uspjeli smo znači ostvariti. Osnivači, evo na početku kako sam rekla, osnivači inicijative Sunčana Pešak, Robert Hadžić i Silvija Kolar-Fodor. Osim toga, do danas je ovu inicijativu svojim javnim potpisom poduprlo preko 135 udruga iz Hrvatske, ali i šire. I osim navedenih udruga koje broji preko 25.000 članova, tu je i Hrvatska poljoprivredna komora, ali osim toga inicijativu je svojim glasom poduprlo preko 32.000 zabrinutih građana, poljoprivrednika i predstavnika znanstvene zajednice. Anketa je bila tijekom siječnja, ja mislim čak do veljače se potpisivalo. Eto, hvala svima na velikoj podršci diljem Hrvatske i to nam je sigurno pomoglo ovakav potpora građana zapravo da se i čuje naš glas u Ministarstvu poljoprivrede. Facebook stranicu možete pratiti i sve novosti na Ne damo sjeme na Facebooku, odnosno Sjeme naše ljudsko pravo, tu vam je i direktni link. A eto, projekt koji smo uspjeli dobiti kod Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u javnom pozivu za ad hoc akcijske projekte 2020. je Sjeme je naše ljudsko pravo, istoimeni projekt koji traje od 17.3. do 16.5.2021. Odobren iznos podrške je 4.998,82 eura. Partneri su, eto opet, udruga Biovrt, Hrvatski savez udruga ekoloških proizvođača i udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva Hrvatski život. Ali osim toga, znači, nije nam bilo dovoljno da sve aktivnosti zaokružimo kroz ovaj iznos potpore, tako da hvala i svim građanima na potpori i na donacijama, svima koji su poduprli, a poduprli su nas znači financijski, tako da eto ponavljam, hvala vam svima, omogućili ste nam da zaokružimo cijeli ovaj projekt i da stvarno postignemo velike rezultate. Aktivnosti ovog projekta, osim svog onog što je volonterski rad, a zapravo većina i je volonterski rad, ali osim toga, znači, u sklopu ovog projekta organizirali smo okrugli stol koji smo održali 4.5. gdje smo zapravo govorili najviše o spornom članku 16. Zatim proveli smo 2 studijska istraživanja o biljno-genetskoj raznolikosti u Hrvatskoj koje ćemo vam sada predstaviti, ali radili smo i mobilizaciju poljoprivrednika i građana kroz direktne akcije. Diljem Hrvatske provodili smo i predavanje i podjele sjemenja i dizali smo znači i na našim društvenim mrežama zapravo svijest o važnosti sjemenja, o važnosti genetskih resursa. Pa evo, ja ću samo na početku nešto kratko reći o važnosti bioraznolikosti. Znači, ne razmišljamo često koliko budućnost čovječanstva ovisi o hrani.
a hranu nećemo dobiti bez sjemenja. Znači, sjeme je stvarno strateški resurs i kada pogledamo zapravo razvoj čovječanstva, mi zapravo svoj razvoj dugujemo sjemenu. Jer upravo prve civilizacije nastale su pred 12.000 godina kada je počelo organizirano prikupljanje sjemenja i tek tada su ljudi mogli, znači, napustiti ona društva prije koje su bila sakupljačka ili lovačka i zapravo nastaniti se na jednom mjestu i zapravo kreirati prve gradove i prva naselja. I od onda genetska raznolikost se zapravo smanjuje čak. Mnogi si misle da smo zapravo puno toga novog razvili, međutim, eto, u Kini se nekada uzgajalo preko 1000 sorti riže, u SAD-u u 19. stoljeću preko 7000 sorti jabuka, u Južnoj Americi preko 5000 sorti krumpira, a danas se u svijetu na veliko sade samo 4 sorte krumpira. Eto, ovi tu ljubičasti, crveni krumpiri nisu GMO, nego zapravo stare sorte koje smo, nažalost, izgubili. Mislim, nismo izgubili do kraja, ali na veliko više nisu bili tržišno zanimljivi, tako da zapravo ostali su zapravo samo zahvaljujući entuzijazmu mnogih udruga, pojedinaca i slično. I eto, prema procjenama Svjetske organizacije za hranu izgubili smo 75% genetske raznolikosti u posljednjih 100 godina. Nekad je čovječanstvo koristilo 7000 vrsta za podmirenje osnovnih potreba, dok danas 30 vrsta osigurava 90% kalorija, a polovicu od toga čine kukuruz, riža i pšenica. EU strategija za očuvanje bioraznolikosti do 2030. prepoznala je zapravo važnost čuvanja tih starinskih sorti i zapravo jedan od njihovih ciljeva je očuvanje biološke raznolikosti i starih sorti kroz olakšane procedure stavljanja na tržište. To nije jedini način, ali to je znači jedan od načina na koji možemo i na koji će se u budućnosti također poticati da sačuvamo te sorte od izumiranja. Za očuvanje bioraznolikosti u Hrvatskoj je zapravo važno da se u Zakonu o sjemenu osigura pravo na sjeme kao temeljno ljudsko pravo koje je prepoznato i već potvrđeno međunarodnim propisima i da se prepozna i vrednuje važnost slobode izbora. I to je ono što smo tijekom 5 mjeseci uspjeli napraviti. Eto, znači dobili smo novi prijedlog članka 16, ono o čemu smo govorili, i sada konačno u tom članku piše da poljoprivrednik ima pravo, znači, sijati i sjeme starinskih sorti i odabrati, znači, kako sjeme će koristiti. I super, eto, jedan veliki pomak smo napravili. A ono što dalje, kolege će predstaviti što još dalje moramo, a ono što moram za kraj ja naglasiti da je genetska raznolikost usjeva osnovni preduvjet opstanka čovječanstva i odgovornosti na zakonodavcu da posloži takve zakone koji će omogućiti i očuvanje bioraznolikosti, ali s druge strane, znači, dostojanstveni život poljoprivrednika na način da oni mogu opstati, biti konkurentni i drugim državama, a i znači osigurati si pristojan život. Pa eto, toliko od mene. Hvala vam na pažnji i ja ću dalje prepustiti, ja ću to zaustaviti. Ko je sljedeći? Mi nismo zapravo dogovorili redoslijed. Po zadnjem, ko nam je bio drugi po redu? Bio je Robert iza mene, je tako? Robert, da. Dakle, onda će i danas biti Robert. Šećer na kraju. Aha, Sunčana će onda šećer na kraju biti. Evo, ja ću, kako se zove, ja ću podijeliti sad, evo, sam da ja pripremim, sam da ja ovo iskopčam. Ja ću, znači, pripremiti Robertovu prezentaciju i podijeliti. I eto, gospod, znači, ovo je Roberta. Robert, kako se zove, i ti budeš meni govorio, ja budem, kako se zove, evo, dobro je? Ti izvoliš, ja budem... Ti ćeš reći toku vidjeti gdje sam. Evo, pozdrav svima, hvala Silvi, hvala Sunčani, evo, 6 mjeseci rada skoro je iza nas. Silvija je sve praktički spomenula. Ja ću se osvrnuti na onaj, ajmo reći, više ekonomski, gospodarski aspekt zakona i utjecaja određenih odredbe članaka iz tog zakona na našu hrvatsku poljoprivredu. Kao što je i rekla Silvija, mi smo neke stvari već uspjeli ostvariti, ali još uvijek nije to kraj. Znači, zbog čega smo uopće krenuli
krenuli u ovo istraživanje. Znači, prvenstveno je trebalo vidjeti da li taj članak kojem se najviše i pričalo, sporni članak 16. tog zakona, znači kako on utječe na poljoprivredna gospodarstva, ali u prvotnoj verziji on nije utjecao samo na ozbiljne i veće proizvođače koji žive od poljoprivrede, nego je u svojim naznakama čak imao i tragove da bi mogao utjecati, ono što je Silvija rekla, na biljne genetske izvore i na bioraznolikost, tako da smo taj dio riješili. Znači, htjeli smo vidjeti koji je obuhvat tih članaka spornih, tu je još članak 17, znači koji se tiče prvenstveno dorade, i naravno u tom istraživanju prikupiti mišljenja poljoprivrednika vezano uz procjenu učinaka tog zakona i tih članaka na njihovo gospodarstvo. Znači, svrha je bila prvenstveno da mi stvorimo podloge i argumentaciju u pregovorima sa donositeljima odluke, ali i sa zakonodavnim tijelom, prvenstveno sa Saborom koji donosi zakon. Znači, mi smo održavali sastanke sa svim klubovima zastupnika kako bi im objasnili zapravo na koji način će se taj zakon reflektirati na hrvatsku poljoprivredu. Prvenstveno željeli smo da se iznjedri jedno kvalitetno rješenje koje bi osiguravalo kvalitetno sjeme, a da se ne narušava temeljno pravo svakog poljoprivrednika i svakog čovjeka na sjeme, da ne dođe do dodatnih opterećenja i nametanja troškova poljoprivrednicima i naravno da se osigura nasljeđe i održivo upravljanje biljnim genetskim izvorima i resursima. Ovo je članak 16 kojeg smo onako ogolili i šta je bilo zapravo u toj prvoj verziji zakona, nacrt prijedloga, najproblematičnije, da poljoprivrednik može isključivo koristiti sjeme certificirane sorte koje je upisano na zajednički katalog sorata Europske unije, i drugi stavak tog članka je bio da to sjeme koje je u sustavu certifikacije još tome mora biti i dorađeno. Ta prva varijanta je bila zaista pogubna, evo kao što se vidi iz ovoga, prvo zato što se tražilo isključivo certificirano sjeme, a druga stvar je onda što se nametao još dodatni trošak dorade u slučaju da poljoprivrednik kada je kupio to certificirano sjeme sljedeće godine ostavi svoju, znači za sljedeću godinu sjetvu to isto sjeme. Morao ga je dorađivati i to je izazivalo naravno prijepore. Zbog toga smo prvenstveno trebali ići u analizu učinaka da vidimo šta taj sporni članak 16 i na njega nadovezani članak 17 mogu, znači, izazvati što se tiče poljoprivrednih gospodarstava i one skupine vrste bilja koje su obuhvaćene tim zakonom. Znači, to je prvenstveno žitarice, krmno bilje, repa, povrće, krumpir, uljarice, predivo bilja, loza, voće i ukrasto bilje. Ono na što se mi odnosimo, referiramo, znači to su ove recimo sjemenske kulture, prvenstveno žitarice, povrće, krumpir, uljarice i repa. Ne. Analizom iz jedinstvenog zahtjeva, to znači izravna plaćanja koje se svake godine poljoprivrednici predaju u sustav poticaja, su dobiveni ovi rezultati. Kao što vidite da je za 2020, to su jedini dostupni, za 2021. još nije gotovo, je obuhvaćeno ovim zakonom zapravo 18.076 poljoprivrednih gospodarstava u proizvodnji povrća i krumpira i 46.298 poljoprivrednih gospodarstava koji se bave ovim ostalim sjemenskim kulturama. Taj broj adresata prema tome je iznosio 64.374, što je činilo 57,8, znači gotovo 60% svih onih koji su podnijeli jedinstveni zahtjev za plaćanje u poljoprivredi. To je ogromna brojka i takav učinak, makar to u prvoj varijanti prijedloga i procjene učinaka propisa nije bilo provedeno i bilo je napisano da zakon neće imati učinak niti na veliki broj adresata, vidi se da je on ogroman.
Što se tiče površina po tim kulturama, tu je učinak još veći jer ukupne površine pod povrćem u koje smo uvrstili i krumpir spada 19.317 hektara, a ostalo žitarice, krvno bilje, uljarice i repa je 699.000 hektara. To znači da je to 718.000 hektara ili preko 65% ukupnih površina koje se koriste u poljoprivredi. To je praktički 2/3. Samim time vidljivo je da je učinak zakona vrlo velik i da se odnosi na veliki broj adresata. Ne samo to, da bi shvatili što to znači za krajnje proizvođače, poljoprivrednike, je bilo potrebno, ovdje smo uzeli primjer pšenice, da se vidi na primjeru jedne kulture što bi konkretno za proizvođača to značilo, s obzirom da pšenica predstavlja jednu od glavnih ratarskih kultura u Hrvatskoj. Sije se na otprilike 140.000 hektara godišnje, to je nekakav prosjek. I sad kalkulacijom koju smo napravili je vidljivo, uzeli smo primjer jednog gospodarstva od 5 hektara i gospodarstva od 20 hektara. Zašto? Iz razloga što to najbolje ocrtava i strukturu poljoprivrednih gospodarstva prema veličini u odnosu na stvarnu statistiku. Znači, u ovom istraživanju se pokazalo da i naš taj uzorak anketni koji smo dobili je zapravo vrlo, vrlo reprezentativan jer skoro identično oslikava i strukturu i službene statistike gdje je registrirano oko 165.000 poljoprivrednih gospodarstva. Znači, analizom troškova je vidljivo da je trošak za gospodarstvo od 5 hektara po kili dorađene pšenice 1,43 kune. A za 20 hektara on je manji, on je 0,91 lipu, što još uvijek predstavlja veliki, izuzetno veliki trošak. Kalkulacija je rađena na bazi 300 kg sjemena, a za to kad ga vozite na doradu vam je potrebno oko 10% više, znači, sjemena dovesti da bi dobili tu količinu koja vam je potrebna za sjetvu. Znači, u ovu kalkulaciju nije uzet u obzir rad tog poljoprivrednika na imanju, na gospodarstvu i utrošeno njegovo vrijeme koje on mora da bi negdje to sjeme eventualno doveo on sam ili velim ako ima tu mogućnost. Otkupna cijena pšenice, evo vidite, je bila u prošloj godini 1,10 kn, tako da zapravo ovi podaci iz kalkulacije govori da je praktički cijena samo usluge dorade i svih troškova vezanih uz nju bila identična toj cijeni merkantilne pšenice, otkupne cijene. I to je za prvu klasu. Može dalje. Ovdje smo željeli u argumentaciji, u razgovorima sa svim poljoprivrednicima iz čitave Hrvatske i pokazati na vrlo neravnomjernu raspoređenost razmještaja ovlaštenih dorađivača sjemena. Znači, doradbeni kapaciteti u Hrvatskoj, kao što vidite, su uglavnom locirani na istoku zemlje, Slavoniji i sjeverozapadni dio Hrvatske. Gotovo da u ovom zapadnom i južnom dijelu Hrvatske da i nema dorađivača, s tim da čak i u Slavoniji određena područja, kao što vidite, ova područja uz Posavinu, Savu, to je Slavonsko-brodska županija, zapravo gotovo da i nema, a vrlo je važna županija što se tiče žitnih polja. Isto tako je vidljivo da recimo u 6 županija uopće nema doradu. Jedna od županija koja ima velike površine pod žitaricama je Sisačko-moslavačka i isto tako i Karlovačko nije zanemariva, međutim nema nikakvih doradbenih kapaciteta.
Ova kalkulacija koju smo malo prije prikazali rađena je na bazi znači oko vožnje, što znači 200 km u jednom i drugom pravcu ukupno. Ne, znači ako bi ta udaljenost bila veća, a kao što je vidljivo iz ove karte, ona u mnogim slučajevima bi bila veća, taj trošak je onda još i veći. Sad, ono što je naravno tu vrlo bitno je taj utjecaj koji je sam zakon, koji bi sam zakon mogao izazvati na dohodovnost i konkurentnost hrvatskog poljoprivrednika i proizvodnju hrane. Znači, mi nemamo čak niti neke procjene kolika je količina farmerskog sjemena koje se sije za vlastite potrebe. Prvenstveno to nemamo po svim kulturama koje bi trebale, za razliku recimo od Francuska, to će i Sunčana pokazati u svojoj prezentaciji, neke druge zemlje koje imaju dosta precizne podatke koja količina se tog sjemena koristi u proizvodnji, vlastitog sjemena u proizvodnji. Znači, po ovome ispada da je dodatni trošak dorade koji utječe na smanjivanje dohotka određenog poljoprivrednog gospodarstva za veličinu od 5 hektara, znači 428 kuna po hektaru. To nije zanemariv trošak i u svakom slučaju, pogotovo za mala gospodarstva, to može predstavljati i onu granicu na kojoj on zapravo, ajmo reći, se održava na životu. Za 20 hektara taj trošak 273 kune po hektaru, znači on se smanjuje proporcionalno gospodarstvu. Znači trošak dorade pada s veličinom poljoprivrednog gospodarstva i samim tim je, evo kao što sam i rekao već prije, ta manja gospodarstva postaju puno ranjivija jer one teško da se mogu nositi sa takvim dodatnim troškovima, a pogotovo za manja gospodarstva koja su na područjima koja su udaljenija od doradbenih kapaciteta, gdje taj trošak onda po hektaru je još i veći, kao što sam i prije naveo. Ne? Samo povećanje tih troškova dorade, znači utječe na ukupne troškove proizvodnje i ono, znači, mijenja samu točku pokrića ili rentabilnost određene proizvodnje i posljedično smanjuje samu konkurentnost poljoprivrednika. Ono što bi u ovom slučaju moglo biti, a najčešće iz analiza i informacija koje imamo iz drugih zemalja, je da je to popraćeno, ovakva situacija kada se nešto ograničava, da je popraćeno često onda i rastom cijena sjemena. To se čak može potvrditi i u našem slučaju u Hrvatskoj, gdje smo imali situaciju kada je bila obavezna, znači, certificirana soja i kad je nestalo sjeme naše šećerne repe, da su cijene te sjemenske robe naglo skočile. Može dalje. Znači, samim tim što smo rekli, prvenstveno utjecaj na dohodovnost, na dohodak poljoprivrednog gospodarstva, ali ne samo oni koji se bave komercijalno tim. Tu je pitanje i mnogih ljudi koji se poljoprivrednom bave samo kao nekom dopunskom djelatnosti i taj dohodak im je onda, ajmo reći, jedna pomoć u njihovom kućnom budžetu. Znači, takvi ljudi će vjerojatno, ako bude to provedeno onako kako je prvotno zamišljeno, imati problema i zapravo taj dohodak više neće moći ostvarivati, jednostavno neće imati nikakvu ekonomsku matematičku računicu da to radi. Znači, samim tim to bi moglo izazvati i dosta ozbiljne posljedice na samu ekonomsku, socioekonomsku strukturu ruralnog prostora i upravo ta socioekonomska struktura i pokazuje kod nas znatne razlike u razvijenosti određenih regija, to je županija. Nažalost, istočne slavonske županije su naš svega 60% prosjeka Hrvatske i prvenstveno ove 4 ovdje navedeno, Vukovarsko-srijemsko, Požeško-slavonska, Brodsko-posavsko i najnerazvijenije Virovitičko-podravska, i u tom području je upravo znači, ratarstvo i bavljenje poljoprivredom jedan od bitnih čimbenika
pravilnika, standarda i možemo reći da recimo u ove dvije od ove 4 županije je poljoprivreda jedna glavna djelatnost, znači u postotku više od 15% sačinjava dohotka stanovništva. Samim tim što će se smanjiti dohodak takvih gospodarstava, povećava se i rizik od siromaštva i on je za 2019. bio za jednočlano kućanstvo 32.520, a za kućanstvo sa 2 djece od 14 godina je bio 68.000. Kao što vidite, znači ovdje 32.512, znači po osobi to iznosi svega nekakvih 2.700 kuna mjesečno. Moramo reći da upravo u tim istočnim županijama je taj prag i rizik od siromaštva vrlo, vrlo visok, samim tim što su to najnerazvijenije Hrvatske. Osim toga što naravno dolazi do smanjenja dohotka, ono ima i svoje vrlo negativne posljedice i uzrokuje nažalost migraciju stanovništva iz tih područja, što smo svjedoci evo već zadnjih nekoliko godina, i demografski taj čimbenik nam zapravo predstavlja jedan vrlo opasan znači faktor budućeg razvoja, jer bez demografije, bez ljudi u prostora ne može se ni ostvarivati niti razvoj, niti opstanak tih područja. Ne? Tako da ono što dodatno zabrinjava zapravo je što ljudi se ne preseljavaju unutar Hrvatske županije ili selidbom u veće gradove, iz ruralnih prostora u gradove, nego ljudi iseljavaju iz Hrvatske i naročito je tome upravo izložen taj dio Hrvatske gdje je ta proizvodnja vrlo značajna. Može dalje. Ono što smo još dodatno željeli u našoj argumentaciji prema kreatorima politike predstaviti, znači bilo je to i anketno istraživanje koje se sastojalo od 25 pitanja i analizom tih pitanja i odgovora na ta pitanja dobiveni su vrlo zanimljivi podaci. Ovdje su sažeti neki od njih. Prvenstveno evo iz ovoga prvoga je vidljivo da samo 11,6% sije isključivo kupljeno sjeme, znači ne koristi vlastito, dok vrlo visoki postotak 63,9% znači ima i sjeme koje uzgaja za vlastite potrebe i dio kupuje, ali i znači više od duplo 24,6% koristi isključivo vlastito sjeme od onih koji kupuju samo sjeme. Ne? Jedan od interesantnih razloga zašto se ljudi žele baviti uzgajanjem vlastitog sjemena, evo je upravo ovaj drugi pasus koji zapravo govori da cijena nije ljudima najvažniji faktor, cijena sjemena, nego da je upravo ona je čak najvažnije važna, pokazalo ovo istraživanje, a daleko im je važnije da se sačuvaju te tradicijske sorte i prakse uzgoja, ali i visoko nepovjerenje u kupljeno sjeme, što je čak negdje odgovorilo oko 60%, blizu 60% anketiranih je odgovorilo da nema povjerenja u kupljeno sjeme. Što se tiče pitanja da li smatraju atraktivnim, isplativim uzgoj sjemena na vlastitom gospodarstvu, 92% ih je odgovorilo da to smatra vrlo isplativim i isplativim su, znači dobilo je ocjenu 4 i 5. I na zadnji ovaj dio, znači 89,6% ispitanika odgovorilo da uzgoj tradicijskih sorata smatra vrlo perspektivnim 68% ili perspektivnim 21%. Znači samo to istraživanje je pokazalo neke vrlo zanimljive stvari, upravo suprotno onome što je i struka na ovaj način evo tvrdila do sada u ovim razgovorima, tako da ipak teren pokazuje najbolji i direktan razgovor i ankete sa poljoprivrednicima daje najbolju sliku stvarnog stanja na terenu. Može dalje. Ne. Evo, umjesto zaključka, jedna misao Henrya Kissingera, zapravo to je u politici i tako, ko kontrolira naftu, taj kontrolira države, ko kontrolira hranu, taj kontrolira ljude, a mi vjerujemo i mislimo da ko kontrolira sjeme, kontrolira budućnost.
evo, i na kraju sjeme naše prošlosti je klica naše budućnosti. Zahvaljujem. Hvala, Robert. Eto, ja sam prestala dijeliti, je tako? Vidimo se sad opet. Dobro je. Evo, i predajem riječ za kraj, šećer za kraj, Sunčana, koja bude predstavila svoj dio studije. Evo, ja se iskopčavam, iskopčavam zvuk, pa Sunčana, izvoliš, ti boš podijelila svoj. Trebala bi, i moraš si zvuk utkopčati jer te ne čujemo. Pardon, evo, dijelim prezentaciju, samo malo, minutu. Evo ga. Znači, ovo je bio moj dio istraživanja o sjemenu s poljoprivrednog gospodarstva. Pardon, zašto mi ne ide? Evo ga. Znači, sjeme s poljoprivrednog gospodarstva se u zakonima inače spominje u europskim zakonima, znači na europskoj razini, spominje se jedino u kontekstu prava oplemenjivača. I u Hrvatskoj je u stvari to bila jedna vrlo nezgodna kombinacija zakona o tržištu sjemena i zakona o pravima oplemenjivača, gdje smo došli do takvih nekakvih nezgodnih formulacija koje su u konačnici mogle imati nekakve jako loše posljedice. Ali ono što je nama bilo zanimljivo i što smo u istraživanju otkrili, da u stvari sjeme s poljoprivrednog gospodarstva je jedna legitimna praksa u državama članicama Europske unije. Znači, čak i u kontekstu prava oplemenjivača, poljoprivrednici mogu čak i sjeme zaštićenih sorata, znači sorata koji su zaštićene pravima oplemenjivača, isto tako ga mogu koristiti. Jedino je tu neko ograničenje, znači moraju platiti naknadu oplemenjivaču ako prelaze neke količine, znači u proizvodnji recimo površine koja je potrebna za 92 tone žitarica ili 185 tona krumpira. Znači iznad, to je otprilike nekih, pa ajmo reći 10 hektara površine plus minus, da sad ne idem u detalje. To znači da iznad te veličine, ako se siju sorte zaštićene pravima oplemenjivača, onda treba platiti tu naknadu, ali i dalje je to nešto što je dozvoljeno i što je u stvari vrlo učestala praksa. Znači, našli smo podatak da 50% površina zasjednih žitaricama u Francuskoj, što je nekih oko 2,5 milijuna hektara, polovica toga znači je zasijana baš sjemenom sa poljoprivrednog gospodarstva. I to je nekako kad se usporedi gotovo ista površina koju mi imamo u Hrvatskoj, znači ukupnog poljoprivrednog zemljišta, što znači da Francuska sjeme sa poljoprivrednog gospodarstva koliko je i cijela površina poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj. Bili su nekakvi podaci za druge zemlje gdje je to čak možda i više, to možda nije najsvježije, recimo ovaj podatak je iz 2012. Ali to nama nije toliko bitno jer to predstavlja samo ilustrativni primjer koliko je to sjeme važno. Nije lako ni na europskoj razini naći podatke o tome koliko točno je u stvari sjemena sa poljoprivrednog gospodarstva, ali u svakom slučaju to nije nekakva niša, nije nešto što je zanemarivo, nego je neka učestala praksa. Prednosti takvih sustava su brojne u stvari. Pored ušteda za proizvođače, to je recimo manje opterećenje okoliša zbog toga što nema prevoženja sjemena. Sjeme se danas recimo proizvodi u nekim zemljama poput Indije, onda se prevozi na doradu, ne znam, tipa u Njemačku da bi se stavilo na tržište u Hrvatsku. To su nekakve uobičajene prakse sa sjemenom kojima smo mi danas svjedoci i ono što stvari je dosta zabrinjavajuće je ta koncentracija tržišta sjemena na europskoj razini. Recimo u tržištu sjemena, posebno u povrća, recimo 5 kompanija kontrolira čak 95% proizvodnje. To je isto podatak iz 2014. godine kada je rađena studija o koncentraciji tržišta Europe nakon reforme zakona o sjemenu na razini Europe koji je neslavno završio. U tom trenutku je bila nekakva pretpostavka da je tržište sjemena u Europi jako raznoliko i da je tu nekakvih 7000 kompanija. Na kraju je autor brošure došao do toga da je i svih 7000 stvari na neki način vlasničkim odnosima povezano sa njih 10-ak.
ono što se danas desilo je povezivanje nekih od tih kompanija, recimo Bayer i Monsanto kao nama najpoznatiji primjer, i danas je to došlo negdje na otprilike 7. Mislim, nismo našli nikakva novija istraživanja koje su istražila koliko je točno ta koncentracija. Ali ono što to znači za nas u stvari je da ako je Hrvatska ovisna o uvozu sjemena, kao što je, mi u stvari prepuštamo svoju budućnost u ruke tih kompanija koje nama određuju onda i kvalitetu tog sjemena i kakve sorte će biti dostupne i puno toga. I ono što je tu opasnost je da se tu događa jedan onako ljevak tih sorata koje su u stvari genetski jako slične jednim drugima. Zato što se moderno oplemenjivanje osniva na izboru vrlo uskog, recimo, materijala koji može podnijeti takav kozmopolitski način uzgoja. Neke sorte koje su njima provjerene već i zna se da daju dobre rezultate, oni u stvari kombiniraju njihove gene da bi ih poboljšali, znači da bi stvorili nove sorte. Ali kako je to sve manji i manji broj tih sorata, mi u stvari ne samo da imamo tu eroziju na razini, znači smanjenja broja nekakvih sorata, nego u stvari imamo smanjenje genetske raznolikosti između sorata. Znači, ono što su nekada bile, ono kako je Silvija rekla, mi smo nekada imali puno više vrsta i puno više stvarno genetski raznolikih sorata, i onda smo još imali lokalne populacije koje su ljudi uzgajali u vrtovima. Znači, danas je ta genetska erozija nešto što je prilično uzelo maha, i mnogi proizvođači, kao što je i Robert naglasio, što su i nama odgovorili u anketnom istraživanju, se u stvari odlučuju za ovakav način upravo zbog očuvanja genetske raznolikosti i zbog nekakve neovisnosti i otpornosti samog gospodarstva. Isto tako, u ovoj reformi zakona jedan od glavnih argumenata bio da će ta dorada sjemena u stvari smanjiti rizik širenja bolesti. Međutim, kod sjemena sa poljoprivrednog gospodarstva rizik širenja bolesti je upravo manji nego kad je riječ o tržištu, zbog toga što sjeme ne prelazi prag gospodarstva. I ja mislim da je bilo negdje oko 85% u istraživanju ispitanika koji su nam rekli da nisu imali nikakvih problema ni sa bolestima ni štetnicima. Mali postotak je rekao da je imao problema samo sa prinosima koji su često puta niži. Nešto malo, znači ispitanika imala problema sa bolestima, ali uglavnom jedna velika većina je izjavila da nema problema sa takvim sjemenom i da je klijavost takvog sjemena često puta i puno veća zbog toga što uvijek siju svježe sjeme. Sjeme je isto tako dio i svojevrsne sigurnosne politike. Znači, sjeme s poljoprivrednog gospodarstva je nekakva sigurnosna alternativa u slučaju krize. Mi smo ove godine imali, to je prošle 2020. djelomično zatvaranje granica radi epidemije COVID-19. Mi u stvari ne znamo šta nas čeka u budućnosti i jednostavno takav nekakav velika ovisnost zemlje o vrlo koncentriranom tržištu Europe je nešto što je onako zvoni, onako je prilično opasno. Znači, mi se to jednostavno ne smijemo dopustiti, trebamo definitivno raditi na razvoju naše domaće proizvodnje, a isto tako i ostaviti poljoprivrednicima izbor i na sjeme sa poljoprivrednog gospodarstva, jer u slučaju da dođe do nekakvih poremećaja na tržištu ili da iz bilo kojeg razloga to tržište sjemena ne može opskrbiti proizvođača sa dovoljnom količinom sjemena, ovo je nekakva alternativa koja u slučaju krize se može koristiti. Mislim da nas ne bi krivo shvatili, mi ne zagovaramo tu da svi poljoprivrednici trebaju koristiti isključivo sjeme s poljoprivrednog gospodarstva, jer to u trenutnim uvjetima vjerojatno i ne bi bilo realno, ali ono što smo mi htjeli naglasiti ovim istraživanjem i općenito cijelom tom burom koji smo digli u javnosti je upravo činjenica da to sjeme sa poljoprivrednog gospodarstva ima svoje mjesto. Znači, ono nije ni nikakva ni niša, ni nikakav neformalni sustav, ono je jednostavno paralelni sustav koji funkcionira zajedno sa tim sustavom tržišta sjemena i u stvari sjeme kao osnova svake proizvodnje, osnova i prehrambenog suvereniteta. Znači, ono je za nas jako važno. I tu bih htjela pojasniti
još neke zanimljive, bar meni zanimljive stvari kad govorimo o genetskoj raznolikosti naših usjeva. Šta to u stvari znači? Znači, mi imamo različite tipove sorata. Mi to sve nekako volimo trpati pod autohtone sorte, ali mislim da je isto dosta važno za razumjeti šta to znači autohtona sorta. Zbog toga što je recimo zakonodavac u jednom trenutku predvidio da bi autohtone sorte, u stvari biljne genetske izvore, u svakom slučaju trebalo isključiti iz odredbi tog članka 16 i iz dorade. U stvari, bila je prvotna ideja da se isključi samo iz dorade, dok bi i dalje ostao onaj dio 16.1 koji je govorio da sjeme mora biti kontroliranog porijekla, isključivo iz certificirane proizvodnje. I tu smo mi isto imali dosta primjedbi, ali recimo čak i takva nekakva ideja da se te sorte izuzmu, onda postavlja pitanje po kojem kriteriju bi se one izuzele. Onda je bila ideja da se oformi nacionalna sortna lista gdje bi se registrirale te sve autohtone sorte i onda bi ljudi mogli dokazati da imaju autohtonu sortu zbog toga što bi ona bila upisana na tu jednu dodatnu sortnu listu. Međutim, mi imamo lokalne populacije, ja to nekako volim ilustrirati kao, to su recimo žučoj floki u biljnom svijetu. Znači, to su nekakve biljke koje se na lokalnoj razini križaju, s tim da su to najčešće neka slučajna križanja, jer poljoprivrednici neki puta iz neznanja, neki puta iz nepažnje ili jednostavno im to tako odgovara, puštaju da se sjeme na lokalnoj razini križa i unutar recimo jednog sela svi ljudi koji koriste tu istu sortu, sve te sorte od vrta do vrta se nekako međusobno oprašuju i uvijek se dobiva ta nekakva svojevrsna lokalna mješavina tih biljaka, što u genetskom smislu često znači da one upravo zbog tog svojstva raznolikosti unutar te nekakve lokalne populacije imaju i svojstvo otpornosti i isto tako veliku prilagodljivost na stanje u okolišu. Zbog toga što kako ih poljoprivrednici odabiru je jednostavno, znači uzmu najbolje za sjetvu iduće sezone. Onda su tu recimo nekakve stare sorte koje su davno brisane sa sortnih listi, koje su nama isto zanimljive. Znači to sve skupa mi zovemo autohtone sorte. U zakonu su one priznate kao čuvane sorte, međutim tu je isto dosta komplicirana procedura oko njihove registracije. Ali onda mi tu imamo i nove slobodno oprašujuće sorte, kao što su recimo ovi patliđani tu na slici. Znači njih ima svih boja i oblika, a stvaraju ih oplemenjivači koji za svoj stručan rad u stvari smatraju da ne trebaju dobiti oplemenjivačka prava zbog toga što oni to rade u okviru svojih institucija, dobivaju za to plaću i oni jednostavno pristaju na takav model. To je recimo nešto što bi bilo ekvivalent open source softvera ili nekakvih licenci recimo za ne znam, književnost ili neke druge stvari gdje se ljudi odriču namjerno tih autorskih prava da bi ljudi slobodno mogli dijeliti to njihovo autorsko djelo. Da recimo takav model je prisutan i kod sjemena i ima dosta oplemenjivača koji to već rade. I tako sjeme se širi po našim vrtovima. Često puta ljudi ni ne znaju razlikovati da li imaju autohtonu sortu ili imaju nešto što u stvari slobodno oprašujuća sorta. I onda je tu još jedan novitet koji se zove heterogeni materijal koji je upisan koji je sad prepoznat kao velika prednost za ekološku proizvodnju. To su isto tako nekakve mješavine lokalne različitih tih sorata lokalne populacije za koje se upravo utvrdilo da imaju nekakva svojstva otpornosti koja su važna za biljnu genetsku raznolikost. I onda su tu još i prateće vrste i divlji srodnici kultiviranog bilja koji su isto tako važni radi očuvanja te ukupne genetske raznolikosti na nekom području. Evo, kao što je Robert rekao, znači kod nama u anketnom istraživanju 64% ispitanika je izjavilo da u stvari oni jedan dio sjemena kupuju, a jedan dio sjemena sami uzgajaju na gospodarstvu. 24% ispitanika uzgaja kompletno svo sjeme na gospodarstvu. Od njih 60,5% uzgaja tradicijske sorte, a 48,2% uzgaja registrirane sorte koje u stvari kupuju i onda ih i kroz godinu, 2 ili 3 razmnožavaju, a onda ponovo kupe sjeme. Znači kako bi, zbog toga što to sjeme neki puta
ako se ne uzgaja u nekakvim kontroliranim uvjetima, često puta gubi neka svoja dobra svojstva, onda ljudi ponovo kupe sjeme, ali nekoliko godina recimo uzgajaju to kupljenog sjemena, to takozvano farmersko sjeme. To su nekakve prakse i napravili smo usporedbu u odnosu na veličinu gospodarstva i ispalo je da u stvari nema nikakve razlike. Velika i mala gospodarstva podjednako koriste i tradicijske sorte ili takvu praksu, znači kupovanja pa ponovnog razmnožavanja. Možda je nešto malo više, znači autohtone sorte koriste mala gospodarstva, ova malo veća više koriste farmersko sjeme, ali sve to tu negdje, znači nisu nekakve jako velike razlike. Isto tako 51,4% ispitanika razmjenjuje sjeme sa kolegama, što je isto jako značajno upravo za to očuvanje biljne genetske raznolikosti. Zbog toga što sjeme se najbolje širi, se najbolje čuva kad se čuva u više ruku. Znači, nekad se jednom poljoprivredniku desi da mu nešto nije uspjelo, godinu za godinom iz nekog razloga došla mu nekakva bolest ili bile su nekakve nepovoljne vremenske prilike, onda možda neki proizvođač kojem je on dao sjeme pred koju godinu je sačuvao tu sortu i možemo je vratiti natrag. Znači, to je nekakav princip solidarnosti u stvari među proizvođačima koji je jako važan za cjelokupni sustav tog nekakvog sjemena sa poljoprivrednog gospodarstva. Aha, tu sam si stavila podatak, znači 80,2% nije imao nikakve problema sa bolestima i prinosom, što je jedna onako velika većina gospodarstva koja vrlo uspješno koristi takvo sjeme. Onda smo pitali proizvođače zašto oni ne bi recimo registrirali proizvodnju sjemena na gospodarstvu i takvom praksom si omogućili da recimo mogu sudjelovati na lokalnim sajmovima, prodavati sjeme, isto tako prodavati sjeme drugim proizvođačima, što je jako bitno, recimo posebno za ekološku proizvodnju. U ekološkoj proizvodnji je jako važno koristiti lokalno sjeme zbog toga što se ono prilagođava tim nekakvim uvjetima na samom gospodarstvu i iz godine u godinu postaje sve bolje i bolje kad se koristi na istom gospodarstvu. Ali poljoprivrednicima bi bilo recimo odlično kad bi oni mogli onda to lokalno sjeme prodati, ne znam, svom susjedu ili prijatelju ili nekome drugome ko bi onda isto to mogao. Međutim, u ekološkoj poljoprivredi poljoprivrednik mora dokazati, svaki račun mora dokazati odakle je njemu to sjeme od kojeg proizvodi, jer to sjeme mora doći isključivo iz ekološke proizvodnje. Znači, on bi ga teoretski mogao kupiti od ekološkog proizvođača, ali bi to trebao dokazati računom. Sad, drugi proizvođač mu ne može izdati taj račun ako nije registriran u proizvodnji sjemena. I onda je nas zanimalo da li poljoprivrednici u stvari zadovoljavaju uvjete i da li oni mogu uopće i koliko je to raširena praksa. I došli smo do toga da u stvari jako veliki postotak, to je znači nekakvih 95% čak poljoprivrednika koji nikad nisu ni pokušali registrirati proizvodnju sjemena jer ili nemaju dovoljno podataka, u stvari nemaju znanja kome da se obrate, od kud da uopće krenu, kako to sve skupa izgleda i isto tako ili nisu nikad ni pokušavali zato što uopće ne vidi smisao zašto bi oni to registrirali. 3% proizvođača je izjavilo da su probali registrirati proizvodnju na gospodarstvu, a svega 2% proizvođača je uspješno registrirao proizvodnju na gospodarstvu i proizvodi sjeme službeno za tržište. I tu smo sad mi u problemu, zato što u teoriji čak i te naše razmjene sjemena su u stvari nekakvi mali sajmovi gdje velik broj proizvođača u stvari prodaje sjeme, ali to je sasvim jedno drugčije tržište od onog tržišta koje je kad vi prodate, kad vi idete u dućane ili kad imate nekako šire tržište. Znači, na sajmovima je ta prodaja direktna, vi prodajete kupcu kojeg vidite, možda ne znate točno da li on proizvođač ili vrtlar ili kakve ima uvjete, ali imate nekakav direktan kontakt s tim proizvođačem i s tim kupcem koji vam kupuje sjeme. I onda druga stvar je što ti proizvođači koji prodaju na lokalnim sajmovima u stvari imaju jako velik broj sorti, a jako u stvari male nekakve površine i količine. Znači to definitivno nije nekakvo tržište i nije nekakva profitabilna proizvodnja od koje bi se neko, ne znam, obogatio ili čak mogao živjeti. Znači to je nešto što je za nekoga možda
nekakva dopuna kućnog budžeta, ali ono što najviše ljudi motivira je upravo to očuvanje biljnih genetskih izvora i ono što je njihov cilj je da to na neki način dođe do ljudi, da bude dostupno, a opet ne mogu baš samo dijeliti sjeme jer bi im to bilo neisplativo, jer je to stvarno strašno puno rada i truda. Ono što su nam ispitanici rekli, zašto oni u stvari ne žele registrirati ili ne mogu registrirati proizvodnju, jer je to jako puno birokracije. Ono do čega sam ja došla svojim nekakvim istraživanjem dok sam pisala brošuru koja je trebala pomoći poljoprivrednicima, to je bilo nekakvih 6, 7 do čak 10 dokumenata koji oni trebaju predati. Znači u trenutnom ovom sustavu prvo kreću od Ministarstva poljoprivrede, prijavljuju se u upisnik, tamo trebaju dokazati da imaju određenu stručnu spremu, znači potrebna im je barem srednja poljoprivredna škola, ili moraju imati pak ugovor o djelu sa nekim ko zadovoljava te uvjete, znači potrebna je srednja stručna sprema u poljoprivredi ili više od toga i potrebno je 2 godine radnog iskustva u proizvodnji sjemena. Sad većina naših ispitanika, recimo 53,8% tvrdi da oni imaju 2-godišnje radno iskustvo, međutim vjerojatno većina njih misli da je to radno iskustvo koje su oni stekli na svojim vlastitim gospodarstvima. Međutim, onako pitanje je da li bi se to baš priznalo, jer je tamo negdje bilo navedeno da to se čak radno iskustvo koje su upisuju u radnu knjižicu. To je sad onako malo diskutabilno, možda bi im to priznali, možda ne bi, ali u svakom slučaju samo 25% proizvođača ima tu odgovarajuću stručnu spremu. Znači oni prvo moraju naći nekoga ko će njima potpisati taj ugovor, da im vodi tu proizvodnju. Sad, vjerojatno bi tu osobu trebalo i platiti, mislim, ovisi kako se dogovorite, možete s nekim potpisati ugovor pa da vam to volonterski vodi i pomaže vam oko tog stručnog dijela. Međutim, kako to danas izgleda, obično ljudi traže neke novce za to, tako da to je sad stvar kako se snađete. Onda, kad ste prošli taj postupak upisivanja, potrebno je da sorta bude isto na sortnoj listi, onda prolazite postupak registracije tih sorata koji je često puta dosta zahtjevan. Recimo, na razini Europske unije su recimo 2 kategorije. Jedne su čuvane sorte, druge su sorte male komercijalne vrijednosti. Ova druga kategorija kod nas uopće nije zaživjela, a na europskoj razini ju recimo koriste kao dosta značajnu mogućnost baš za takva neka mala lokalna tržišta. Recimo, ono što su nam rekli kolege iz Austrije je da oni jednostavno imaju taj nekakav svojevrsni obavijesni režim. Znači, oni obavijeste svoju agenciju koje sorte koriste, ne moraju se registrirati u nikakav upisnik, nemaju nikakav nadzor, nego jednostavno na kraju sezone agencija dođe, uzme im uzorak za postkontrolu i to je prema europskim direktivama sasvim normalna praksa koja je čak u pravilniku o stavljanju na tržište sjemena povrća jasno definirana. To znači vrijedi samo za povrće i može se prodavati isključivo malim pakiranjima, ali to je upravo taj dio tog nekakvog lokalnog tržišta, lokalnih sajmova i tih naših recimo razmjena sjemena. Znači u Austriji to je ekstra jednostavno, kod nas je ekstra komplicirano. I tu je definitivno nekakva prilika da se sad ovim novim zakonom to prepozna i da se otvore nekakve nove mogućnosti. Recimo kod nas je Ministarstvo poljoprivrede razmišljalo o tome da se pokrene nova nacionalna sortna lista koja bi bila puno fleksibilnija. Znači radili bi se jednostavni pokusi, ali opet bi se provodili pokusi, znači barem godinu dana i da se te sorte nekako priznaju, a onda kad su jednom na sortnoj listi mogli bi ih više proizvođača koristiti. Sad velim, oni su naš način da to pojednostave, ali opet mi smatramo da to pojednostavljenje treba biti puno veće zbog toga što mi u stvari imamo tržište koje nam dolazi iz susjednih zemalja. Znači kod nas tvrtka iz Slovenije prodaje na našem tržištu čak i hrvatske autohtone sorte koje smo na neki način dijelili u vrijeme Jugoslavije, pa su ih oni zaštitili, a mi smo propustili tu priliku. Na našem tržištu je isto udruga iz Austrije, Arhenoa, znači koja prodaje sjeme preko trgovačkog lanca Spar i oni su isto prodaju autohtone sorte u stvari na hrvatskom tržištu, a mi svoje ne možemo registrirati, jednostavno većina poljoprivrednika uopće ne zadovoljava kriterije i oni koji zadovoljavaju kriterije u stvari ne znaju od kuda krenu. Sve je to jedan jako zamršeni put gdje se poljoprivrednici jednostavno ne mogu snaći. Tu mi vidimo veliku priliku da se poboljša takvo stanje, tim prije što se u Hrvatskoj sjeme povrća
izuzetno malo proizvodi. Znači mi imamo, osim onih 30 hektara proizvodnje sjemenskog krumpira, imamo proizvodnju povrća na nekih 10 hektara, ali većina toga opet ispada na proizvodnju koju Podravka organizira uglavnom za potrebe vlastite proizvodnje. Znači mi imamo 3-4 možda proizvođača koji kod nas proizvode uopće sjeme povrća. To su jedan OPG koji ima autohtonu sortu varaždinskog zelja, jedna zadruga koja ima sortu ogulinskog zelja, poljoprivredni institut iz Poreča koji ima jednu sortu češnjaka, isto autohtonu, a sve ostale autohtone sorte uopće nisu, znači imamo ih 28 registriranih čuvanih sorata, od njih svega je njih 7 ih je u proizvodnji, znači nekoliko čili papričica koje proizvodi Podravka za svoje vlastite potrebe i ovo što sam rekla, zelje i češnjak. Znači to je sve što mi uopće u Hrvatskoj imamo od proizvodnje i nema nikakvog smisla da mi tu namećemo nekakva stroža pravila nego to ima Europska unija. Pitali smo svoje ispitanike isto tako šta oni misle o nacionalnom programu zaštite biljnih genetskih izvora, jer je to isto jedan značajan mehanizam kako se na nacionalnoj razini čuvaju te stare sorte od izumiranja. Znači, kod nas Banka gena djeluje kroz 13 institucija, ima 7 radnih skupina prema grupama usjeva i čuvaju biljne genetske resurse u kontroliranim uvjetima. Znači, to su te takozvane ex situ kolekcije, znači to su hladne komore koje su u okviru institucija, na njih paze znanstvenici, djelatnici tih institucija koji ih isto tako opisuju i stavljaju u jednu zajedničku bazu podataka. I isto tako oni rade ekspedicije po Hrvatskoj, skupljaju te autohtone sorte, nastoje čim veći broj tih autohtonih sorata staviti u te kolekcije. Međutim, ono što se zbiva kod nas je da većina poljoprivrednika uopće nije ni čulo. Znači, 50,4% je izjavilo da ne zna puno o banci gena, 44% su čuli, ali u stvari nigdje nisu našli kontakt, jer je vidljivost rada banke gena u stvari relativno mala i to je ono na što smo mi isto upozorili kroz ovu našu kampanju i kroz kasnije isto tako aktivnije uključivanje u nacionalni program zaštite biljnih genetskih izvora, u kojem trenutno nastojimo pokrenuti jedan model kako to sjeme iz tih kolekcija u stvari učiniti dostupnim poljoprivrednicima, a da taj sustav opet bude održiv, jer banka gena nema resursa da razmnožavaju velike količine tog sjemena i da ga dijele, nego bi u stvari to bilo namijenjeno proizvođačima koji su, ajmo reći, ozbiljniji i koji će stvarno razmnožiti to sjeme i koristiti ga kasnije za vlastite potrebe ili od toga onda registrirati proizvodnju. Način kako se isto tako čuvaju biljni genetski izvori su Narodne banke biljnih gena. Silvija ima jednu od njih. I isto tako to su te naše razmjene sjemena. Znači to je ono što bi mi voljeli da zakonodavci isto tako prepoznaju. Znači da osim tog nekakvog standardnog tržišta sjemena postoji jedno lokalno tržište koje je potpuno ima nekakve druge zakonitosti. Isto tako postoji tržište u okviru ekološke proizvodnje koje isto tako ima svoje zakonitosti i djeluje prema principima ekološke poljoprivrede i novom uredbom o ekološkoj proizvodnji isto tako su kreirana nekakva dodatna pravila, znači ide se na razvoj specifičnih ekoloških sorti i isto tako tog heterogenog materijala, znači nekih lokalnih mješavina i populacija koji stvari imaju prednosti u ekološkoj proizvodnji. Znači, to su nekakvi različiti dionici koje svaka reforma zakona treba uzeti u obzir. Znači, nije isto da li neko prodaje sjeme u trgovačkom lancu ili ga prodaje na lokalnom sajmu i na svom vlastitom gospodarstvu. Ili ga znači koristi za vlastite potrebe. I to je nešto što je u stvari na razini Europske unije prepoznato. Budem na kraju možda najbolje rekla o tome da se sad ne izgubimo. Istražili smo isto tako kako izgledaju zakoni u drugim zemljama, zbog toga što smo htjeli usporediti šta su, znači na koji način su te europske direktive druge zemlje primijenile. Zbog toga što direktiva samom po sebi ima tu težinu da ih svaka država
treba na neki način implementirati i pratiti, ali s druge strane postoje jako velike mogućnosti nekakvih modifikacija unutar tih direktiva, ovisno o lokalnim prilikama u svakoj zemlji. Onda smo tu našli da su ta pravila u stvari drastično drukčija od zemlje do zemlje i da tu prisutna jako velika šarolikost. Znači, recimo, u Sloveniji dozvoljeno koristiti necertificirano sjeme proizvedeno na gospodarstvu. Nema nikakvih posebnih uvjeta za doradu i pakiranje. Oni recimo koriste dosta tu kategoriju sorata male komercijalne vrijednosti, s tim da to kod njih znači sorte za male vrtove i oni u stvari prodaju povrće u malim pakiranjima, prodaju sjeme povrća u malim pakiranjima i naznače na pakiranju da je to sjeme tih sorata male komercijalne vrijednosti, da je namijenjeno hobi vrtlarima i oni su s tim pokriveni, znači zna se da to nekakvo onda alternativno tržište gdje kupac ne može očekivati da će mu sve biljke biti identične, niti da se one neće mijenjati tokom godina i takvo sjeme isto ima svoje tržište, znači veliki broj ljudi upravo želi takvo sjeme. U Portugalu isto tako poljoprivrednici smiju sijati sjeme sa poljoprivrednog gospodarstva, samo ako s njim ne misle trgovati. Dorada je definirana, ali vjerojatno definirana u sklopu proizvodnje za tržište. Znači većina evropskih zemalja se uopće ne zamara sa tom doradom. Znači kod njih je to najnormalnija dodatna djelatnost, kao recimo ko što ljudi iznajme, ne znam, kombajn ili nešto. Znači to je nešto što se uslužno radi. U većini evropskih zemalja doradu obavljaju mobilne dorade koje u stvari imaju. To isto tako nije ista dorada ko za tržište sjemena, nego je to stvari više čišćenje i nekakvo poboljšanje. Znači, sad propustili smo vam objasniti što to u stvari znači dorada. Znači, dorada je u stvari čišćenje sjemena od korova, izdvajanje nekakvog sitnog materijala koji nije pogodan za sjetvu, znači izdvajaju se samo one veća lijepa zrna koje je dobro sijati. I isto tako tu postoji linija za tretiranje pesticidima ako se radi o konvencionalnoj proizvodnji, a isto tako za ekološku poljoprivredu postoje alternative nekih ekoloških dozvoljenih sredstava kojima se sjeme može zaštititi od nekih biljnih bolesti, kao što je recimo smrdljiva snijet koja je u stvari karantenska bolest i nikome nije cilj da se ona širi. Znači svaki proizvođač to može napraviti ili na gospodarstvu ili kroz takve nekakve uslužne dorade na razini Evropske unije. Niko nije pravio nekakve posebne probleme oko toga, niti postoje nekakva specifična pravila. Ono što je recimo jedino su Latvija i Mađarska dozvolile korištenje isključivo certificiranog sjemena, ali onda bi trebali istražiti i na koji način oni u stvari omogućavaju registraciju tih lokalnih sorata, jer najvjerojatnije imaju i dodatni sustav kako i brinu o svojim genetskim resursima. Tu recimo nismo imali dovoljno podataka jer je jako teško sad istraživati zakone drugih zemalja na stranom jeziku, masa toga nije prevedena, tako da smo tu dobili pomoć od udruga s kojima surađujemo, a isto tako je Marijana Petir kao predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu, ona je uspjela dobiti od nekih država isto tako odgovore kako se to kod njih tretira i ona je to prezentirala na okruglom stolu koji smo organizirali, tako da smo onda i taj dio nekako nastojali sažeti. Sad velim, tu bi trebalo isto tako detaljno možda proučiti, ali ovo su neka saznanja do kojih smo mi došli koje su važne u stvari kao polazište za nekako možda daljnja ispitivanja. To govorim zato što Ministarstvo poljoprivrede pokazalo nekakav interes sad na zadnjem sastanku da će napraviti nekakve dodatne studije i da će se oni dodatno raspitati o tome šta se smije, šta se ne smije u pojedinim zemljama, kako bi se našao najbolji model da se formiraju naši zakoni u skladu s tim. Isto tako, pitali smo naše kolege iz drugih zemalja kako oni tretiraju razmjenu sjemena i tu smo našli nekakve zanimljiva saznanja. Recimo u Austriji poljoprivrednici sasvim normalno smiju razmjenjivati sjeme, s tim da je samo uvjet da se sjemenom ne trguje, da proizvođač nije trgovac sjemenom. Isto tako da te sorte nisu zaštićene oplemenjivačkim pravima i da nisu registrirane na sortnim listama. Kod njih se recimo razmjenjuje sjeme sa isključivo tih nekakvih neregistriranih autohtonih sorti.
i naravno oni čuvani sorti male komercijalne vrijednosti. I isto tako oni su propisali relativno male količine i vrlo mala pakiranja gdje je dozvoljeno razmjenjivati sjeme. Italija je recimo u najnovijoj reformi svog zakona rekla da je razmjena sjemena uobičajena praksa i oni su to izuzeli općom definicijom tržišta. Znači oni su rekli da komercijalno korištenje sjemena u definiciji tržišta na koji se odnosi taj zakon, oni su rekli da razmjena sjemena ne upada u tu definiciju tržišta, znači to nije tržište za njih i proizvođači mogu najnormalnije razmjenjivati sjeme. U Francuskoj isto tako ruralni kodeks koji kod njih je nekako skoro kao neko običajno pravo kojim je u stvari definirano šta poljoprivrednici, šta se smatra pod nekakvim solidarnim praksama pomoći između poljoprivrednika. I sjeme je recimo uvršteno u taj ruralni kodeks kao jedna solidarna praksa kako poljoprivrednici u stvari pomažu jedni drugima i to se smatra kao isto tako nečim što je sasvim normalno. Ono što smo mi zaključili je da sjeme s poljoprivrednog gospodarstva u stvari ima jako važnu ulogu za poljoprivredu Hrvatske i da to nikako ne treba zanemariti. Svako nekakvo ograničenje u korištenju sjemena sa poljoprivrednog gospodarstva može dovesti i posljedično do poskupljenja hrane i do smanjenja raznolikosti na našem stolu i ono što smo naučili iz ove kampanje je da su ljudi posebno osjetljivi na autohtone sorte i da je čak i kupcima izuzetno važno da imaju priliku jesti domaću hranu i koja je proizvedena iz autohtonih sorti jer oni prepoznaju tu kvalitetu, prepoznaju ne samo, njih ne zanima toliko koliko je bilo prinos na gospodarstvo, ali ih itekako zanima miris i okus te hrane i nekakvi oblici na koji su navikli. Isto tako, utvrdili smo da evropske direktive u stvari trenutno ne predstavljaju nikakva ograničenja u poboljšanjima, u mogućnosti, da oni otvaraju stvari niz mogućnosti da se zakon donese, da svi na neki način budu zadovoljni. Znači da tržište sjemena ima određena pravila koja mora poštivati, da se zna šta je potrebno zadovoljiti u proizvodnji, u komercijalnoj proizvodnji sjemena, da se kupcima jamči kvaliteta, a isto tako moguće je organizirati i da postoji to nekakvo, ajmo reći, alternativno tržište ili lokalno tržište koje je stvari namijenjeno očuvanju biljnih genetskih izvora. I ono što opet ponavljam, odgovornost je na zakonodavcu, znači da prepozna te mogućnosti. Naše istraživanje je u stvari bilo izrađeno sa ciljem da mi damo svoj doprinos, da ukažemo na neke stvari koje su možda propuštene u prvoj verziji kreiranja tog zakona, s obzirom da sam ja trenutno i kao članica tog odbora koji u Ministarstvu poljoprivrede radi na kreiranju tog zakona. Meni je bilo važno i nama kao inicijativi je bilo važno da mi istražimo detaljno sve činjenice i da možemo argumentirano krenuti u tu raspravu kako bi u konačnici imali zakon koji će biti na dobrobit svih onih proizvođača koje mi u stvari predstavljamo. Ono što se sad događa na europskoj razini je da se Europa u stvari kreće u reformu zakona o sjemenu. Znači onih 12, odnosno 13 marketinških direktiva, 12 ih je marketinških direktiva prema različitim skupinama usjeva, a 13. je ta direktiva o čuvanim sortama. I sve ostalo zakonodavstvo na razini Europske unije je užasno kompleksno i ono velim što smo mi ovim istraživanjem utvrdili je da su jako velike razlike od zemlje do zemlje i to sve prepoznato u studiji koju je Europska komisija zatražila od danske tvrtke da ju izradi i koje kasnije, prema kojoj su oni kasnije definirali nekakve mogućnosti kako bi se mogla odvijati ta reforma zakonodavstva. Znači to su bili nekakvi glavni problemi, da su zakoni strašno šaroliki i da je tu jako teško napraviti, znači zakoni su šaroliki, a tržište je isto. Znači jako je teško napraviti nekakvu sredinu da svi tu budu zadovoljni, to će biti vrlo kompleksni pregovori kako će oni to u stvari ujednačiti. Isto tako prepoznata je i taj problem biljnih genetskih izvora koje s jedne strane treba dozvoliti, a s druge strane recimo oni smatraju što nama isto bilo šokantno da recimo razmjena sjemena
upada u definiciju marketinga, znači tržišta sjemenom, što je do sad bilo izuzeto i niko se u stvari nije zamarao kod toga što ljudi razmjenjuju sjeme. Sad je to isto postala nekakva tema rasprave na europskoj razini. Znači nama u stvari, da skratim priču, isto tako predstoji i zagovaranje ne samo na lokalnoj razini, nego isto tako i na međunarodnoj razini. Ovaj naš zakon je trenutno u vrlo intenzivnim izmjenama, znači on se sad priprema za drugo čitanje. Na drugom čitanju će se u stvari glasati o načinima kako će taj tekst biti izmijenjen i prilagođen. Onda je tu još treće čitanje koje je stvari finalno priznavanje tog zakona. Znači pred nama je onako jedan još uvijek dugi put, ali velimo, dijalog sa Ministarstvom poljoprivrede, što nam je jako drago, je nekako sve bolji i bolji. Nije još uvijek to sve potvrđeno, nije ništa još crno na bijelo, jer velim, još se treba sastati jednom i odbor za kreiranje tog zakona, treba vidjeti kako su se očitovali svi njegovi članovi, vidjeti kako oni vide mogućnost kreiranja tih pravila i šta će na kraju od svega toga ispasti, i onda velim, još nam ide drugo čitanje u Saboru, onda Sabor treba nešto reći o tome i onda ide treće čitanje i finalno priznavanje. A paralelno, velim, traje i ta reforma zakona na europskoj razini. Tako da mi imamo pune ruke posla, ali velim, mislim da smo dali nekako veliki doprinos prepoznavanju svih tih različitih dionika i svih nekakvih problema koji nisu bili prepoznati u prvoj verziji teksta, i da sad na tome već imamo puno više materijala za nekakvu argumentiranu raspravu za dalje. Eto ga, hvala, toliko kod mene. Evo nas opet. Ok. Eto, naša izlaganja su gotova. Ima nas, kak se zove, još evo, imamo mogućnost postavljanja pitanja i odgovora. Kak se zove, pa da li ako neko želi neke dodati, napišite mi tu u chat, kak se zove, da li možda neko želi neke reći, nadovezati se na cijelu ovu priču, pa da vam dam, kak se zove, riječ. Eto, neko je, kak se zove, samo malo da ja vidim kak se zove, Andreja. Ovak, ako vam ja dam Andreja, da li se možete sad vi, evo, tu unutra možete i reći, morate si ukopčati zvuk. Pa jesi čujemo Bog? Čujemo se, Andreja. Ja ne znam da li možete ukopčati kameru. Ne, imam neki problem već od samog malo tehnoloških problema. Mislim, ja već duže vrijeme pratim tako reći tu temu vezano za sjeme. I pisala sam zapravo svoj diplomski rad na temu, inače sa geopolitičkog ugla, za GMO sjeme zapravo. I sad mene, tako reći, kao malog građanina, zabrinjava upravo to što se tiče uvođenja svih tih nekih zakonskih regulativa, jer ako, ne znam, nisam od početka mogla čuti što ste sve govorili, možda ste rekli, znači, bilo je spomenuto ako se uvede da ona sjemena koji iz tih, kako vi kažete, farmerskih tih koji imaju registraciju, znači na to sjeme, da opet ako je to sjeme loše ili nije, znači ili je možda genetski modificirano, na neki način to opet dolazi do tanjura svih nas, malih građana. Sad ne znam da li je išta o tome isto bilo govora, priča, s obzirom da je 2018. meni se čini je donesen zakon da upravo ta neka testiranja uđu u Hrvatsku što se tiče GMO proizvodnje. U Hrvatskoj još uvijek je, znači, zabranjeno, ne sadi se GMO. Ono što sad dolazi na europskoj razini je zapravo istovremeno je pokrenuta i studija, znači ide se u reviziju i GMO, zakona o GMO i zakon o sjemenu, istovremeno je zatražena studija o GMO i zapravo velike su struje na razini Europe, odnosno od strane korporacija koje pokušavaju da se GMO 2.0, odnosno kako se zove, znači nove tehnike manipuliranja genima proglase
odnosno izuzmu od toga da se moraju za bilo gdje zapravo naglasiti, obilježiti, proglasiti. Znači oni pokušavaju progurati priču da je to zapravo sasvim jedna od najnormalnijih tehnika oplemenjivanja, da nema potrebe da bude posebno značajna kao GMO. I tu nam zapravo upravo na razini Europe slijedi velika bitka, i u zakonu o sjemenu zapravo u toj cijeloj priči, bez obzira što je Europski sud pravde, ja mislim 2018. proglasio da i GMO 2.0, te nove tehnike oplemenjivanja su zapravo ipak GMO i da moraju biti posebno naglašene. Međutim, stvar je u tome ono koje smo zaključili, inicijativa u raspravama, da izgleda s obzirom da na nova strategija o bioraznolikosti do 2030. predvidjela smanjenje pesticida do 50%. Znači, korporacije će izgubiti jako veliki dio prihoda i one ih moraju negdje pokriti, a to će vjerojatno pokušati upravo kroz guranjem sad GMO sjemenja na tržištem, proglašavanjem znači da su tu da nema znači velikih razlika. Mi smo inicijativa sudjelovali na jednom webinaru, znači postoji isto tako veliki pokret naravno udruga i znanstvenika koji rade jedan istraživanja gdje su zapravo dokazali da i ovakve tehnike su vrlo, koliko god preciznije bile od GMO 1.0 i koliko god se radi zahvat samo zapravo ograničeni, međutim isto tako još uvijek mi ne znamo što sve može poći po zlu, da li će se i dolaziti do zapravo koliko može doći do križanja sa divljim srodnicima i koliko jednom kada vi to stavite u okoliš zapravo je gotova stvar, vi to više ne možete povući. I ono što se nadamo da ćemo uspjeti, eto mi ćemo i našoj, zapravo sad su nas tražili od ministarstva da damo svoje mišljenje o novom zakonu o sjemenju na europskoj razini i ono što nam slijedi je upravo zagovaranje i na ovom području da Hrvatska znači u budućnosti kaj god da se dogodilo ostane izuzeta jer mi smo turistička država i naš interes države i tržište je upravo da budemo ta jedna, da tu nišu razvijemo zapravo kao nešto što je posebno, što je bolje, da iskoristimo sve te naše prednosti, a turisti upravo žele ekološko i tradicijsko. I to je ono po čemu bi bilo pametno da radimo. Eto, ako se neko od drugih želi još nadovezati. Mogu ja još, da li se čujem? Je. Okay. Mislim, to sam spomenula baš upravo zato što kad pogledamo tko su ti zapravo registrirani sjemenari, upravo su ti koji su ti multinacionalni biotehnološki divovi, a oni se upravo i od nekih stvari bave upravo tim genetičkim inženjeringom. Tako da mislim da po nekom, mislim meni kao budućem korisniku i kao malom građaninu koji će otići u Spar i kupiti, na primjer Spar, i kupiti, ne znam odakle je to zapravo, koje je to sjeme i ne znam, znači, jer naravno mi svi do sad poznajemo naše ovo kao, ali ako dođe do nekih izmjena, na primjer kao što je ovo, ja kao korisnik ne znam koje se sjeme zapravo koristilo u svrhu tog. Znači, što dolazi do mog tanjura, to je problem, isto ta možda kontrola, ne znam kako po tom pitanju, da li je išta spomenuto ili... Ako sam dobro razumjela, eto da velim, znači u Hrvatsku se ne smije niti uvoziti GM sjeme, vi sam smijete i ono što zapravo su i poljoprivrednici rekli u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori da će tražiti da se zapravo zabrani i uvoz stočne hrane. Jer ono što se sad u Hrvatsku uvozi je stočna hrana, znači naša stoka je hranjena u industriji GM sojom. I to se, znači, stočna hrana je napravljena GM sojom, tako da u konačnici oni koji jedu meso, nažalost, već sad u Hrvatskoj na neki način konzumiraju hranu GM porijekla, jer sva ta, znači, stoka je hranjena time. A ono što će u budućnosti biti, znači, moramo djelovati na europskoj razini zapravo da se tu postave jasne ograničenja i da Hrvatska ima upravo tu zabranu. Eto, možda, Robert, hoćeš neke dodati? Mogu se, da, ja ukratko, evo, rekla je Andreja, jel da je vaše ime, da ste se bavili, znači, da, točno, sjeme je geostrateško pitanje i vjerovatno i kad ste radili taj svoj rad, ste naišli na činjenicu da američka vojska kad je ušla u Irak, da je prvo uzela sjeme iz njihove banke sjemena, staro preko 8000 godina,
i to samo već pokazuje koji je značaj sjemena. GMO industrija naravno bazira i sve svoje upravo na takvim spoznajama, jer ona iz takvog genetskog materijala može onda napraviti ono što je odgovara. Ono što je značajno reći sad za Europsku uniju i proces vjerojatno koji će se događati je upravo ono što vi kao potrošač i što ste sami rekli bi trebali znati. Znači to je označavanje, taj njihov labeling na kojem se sad radi, isto je u procesu. Međutim, tu upravo industrija i velike korporacije rade na tome da zapravo potrošač bude neinformiran ili djelimično informiran. Samo sa punom informacijom što je u određenom proizvodu potrošač će se odlučivati. I vjerovatno većina čak Evropljana, neka istraživanja pokazuju, oni žele takvu informaciju. Jer kad bi vi znali, vi sigurno ne bi, mislim većina potrošača ne bi trošili proizvod koji sadrži nešto od GMO-a, ne? Tako da vidjet ćemo paralelno sa ovim novim zakonodavstvom koje europska regulativama, koje Europska komisija priprema i taj zeleni plan i strategija od polja do stola u kojem će pravcu ići, a ovo je naravno posebna borba za samo sjeme, što je rekla i Silvija. Ako imate ograničenja od 50%, a GMO industrija tvrdi da se u proizvodnji sa takvim sjemenom, GMO sjemenom, troši puno manje pesticida, to je vrlo upitno, jer štete su možda daleko veće, poznato iz Amerike šta se dogodilo sa kukuruzom, sa sojom i koji utjecaj je imao na čitavi okoliš, na pčele i tako dalje, tako da je to više nepovratno, ono što je rekla Silvija. Kad jednom pustite taj materijal i kad on izazove štetu, to je više nepopravljivo. Evo, toliko s moje strane. Evo, ja budem tu još samo nadovezala jednu stvar, a to je da i svi mi imamo osobnu odgovornost i da ju moramo u životu, kako se zove, prihvatiti, jer to je jedini način da zapravo svi skupa mijenjamo svijet. Da ne očekujemo samo isto tako od zakonodavstva da posloži stvar, da industrija dobro posloži stvar, nego zapravo i svi mi možemo glasati svaki dan svojim novcem. Znači, kome dajete novac, njegov rad podržavate. I stvarno velika razlika da li budete bez razmišljanja otišli kupovati u Kaufland, Lidl, Spar, jer svi oni zapravo na neki način odmažu naše poljoprivrede, jer već tu znamo da oni diktiraju minimalne cijene, duže plaćanje i tako dalje. Ili ćete direktno podržati našeg hrvatskog proizvođača u vašem okolišu, za kojeg možete provjeriti kako sjeme koristi, na koji način proizvodi, gdje imate minimalne troškove pakiranja, gdje se ta roba ne prevozi, ono na pol pečeni kruh iz Češke, od ko zna kakve pšenice i tako dalje. Znači, mi možemo stvarno svojim ponašanjem svaki dan uvelike djelovati na to kako će tržište biti. Jedna jako dobra rečenica mi je bila na i film koji dokumentarac svima preporučujem pogledati, to je Food Incorporated, gdje je jedan poljoprivrednik američki rekao: ljudi, ako ćete vi od nas tražiti bolju hranu, mi ćemo je proizvoditi, ali vi morate početi to tražiti od nas. Znači, i mi kupci na tržištu imamo ogromnu moć da promijenimo, jer doslovno ekonomija je zakon ponude i potražnje, to što se traži, to će proizvođači početi proizvoditi. Evo, ja bi tu sad vidim da je sa nama i gospođa Marijana Petir, kako se zove, evo, pa da ju pozovemo, s obzirom da smo bili, da nam je saborski odbor bio i partner, kako se zove, suorganizator okruglog stola. Ako nam želite još neke, kako se zove, Marijana, ako ste tu, barem ste bili prijavljeni. Jesam, tu sam. Ne znam, jel me čujete? Čujemo. Čujete, super, pozdrav svima. Evo, ja nisam uspjela od početka vas slušati, taman sam stigla kad je Sunčana preuzimala palicu, tako da isprika jer sam bila na nekim drugim obavezama i nisam se uspjela u 7 sati uključiti. Pa mislim da je dobro da komuniciramo, da se vodi ovaj dijalog, jer u stvari što više glava zajedno, to vjerujem da ćemo nekako možda doći i do boljih rješenja, a obzirom da smo već više puta konstatirali da su nam ciljevi zajednički, a to je da stvarno dobijemo kvalitetan zakon o sjemenu kroz koji ćemo i maksimalno zaštititi naše autohtono sjeme, a s druge strane omogućiti poljoprivrednicima
dostupnost zdravog sjemena po pristupačnim cijenama i onda i posljedično proizvodnju hrane koja će naravno biti također po primjerenim cijenama dostupna svim našim građanima. Dobro je da ste radili i ove analize i da postoji ta komunikacija koju imate sa drugim državama. Mi smo isto zatražili putem tog parlamentarnog servisa od država članica odgovore na pitanja koja su bila najviše nekako u fokusu i ove rasprave oko zakona o sjemenu, a koje se odnose na doradu i naravno na certificiranje sjemena. Tako da u tom segmentu ne postoji jednoznačna rješenja, ali mislim da je Sunčana to relativno dobro sažela kad u stvari pogledamo podatke koje smo dobili od polovice država članica, dakle od njih 14, onda je vidljivo da su kod same dorade dosta fleksibilni, a isto tako da kad je riječ o sjemenu sa poljoprivrednih gospodarstava, da tu postoji taj jedan prostor, odnosno izuzeće i da se mala gospodarstva ne tretiraju na isti način kao oni koji primjerice stavljaju sjeme na tržište. Tako da evo, na temelju tih nekih iskustava mislim da i mi možemo unijeti određene elemente i korekcije u naš zakon, a evo, obzirom da se otvorila nekako i tema oko GMO-a, ja sam nekih 10 godina radila od 2000. do 2010. zajedno sa stručnom i znanstvenom zajednicom i nevladinim sektorom da se u stvari sve županije u Hrvatskoj proglase GMO free, u čemu smo i uspjeli. I mislim da na tom treba i dalje inzistirati. Hrvatska se izjasnila kad je promijenjena direktiva o GMO na način da želi ostati GMO free država. Ja sam u međuvremenu pripremila jednu deklaraciju koja bi trebala cijelu Alpe-Adria regiju nekako staviti u tu zonu GMO free regije. To je i prošlo neke rasprave u Hrvatskom saboru. Na europarlamentarnoj razini dobila sam podršku 34 europarlamentarca i sada to aktualiziram i kroz odbor za poljoprivredu. Tekst je gotov i nadam se, odnosno donijeli smo odluku da će biti tematska sjednica na tu temu, pa se nadam da ću dobiti podršku za tu ideju, jer mislim da je jako važno stvarno da pokušamo maksimalno zaštititi naše resurse koje imamo, ali isto tako da potičemo one koji su u našem okruženju, naše susjede, da na isti način promišljaju, jer ni vjetar ni pčela ne znaju što je GMO, a što nije, tako da nam je važno tu jednu našu stratešku prednost, a to je da smo mala zemlja sa relativno dobro očuvanim okolišem, da naš seljak još uvijek zna proizvoditi hranu na jedan taj tradicionalan način i da ta naša hrana ima okus, što svakako može posvjedočiti svako ko je proputovao nešto svijeta. Mislim da jednostavno ta razlika je evidentna i to je nešto što moramo pokušati zadržati. Tako da sve te naše neke komparativne prednosti moramo staviti u funkciju daljnjeg razvoja, ali i pokazati odgovornost za neke buduće generacije. I u tom smislu evo, očekujem naravno i vaša promišljenja i daljnju suradnju. Odbor je možda tu nekako, ne bih rekla tampon zona jer nismo imali rat, ali mislim da je odbor tu evo igrao jednu ključnu ulogu da se ipak stajališta pokušaju približiti i da se svi koji su zainteresirani za ovu temu malo bolje čuju, a onda to već je neki napredak i korak prema trajnim rješenjima. Tako da, evo, ostajemo u kontaktu za daljnju suradnju i nadam se da ćemo svi skupa uspjeti pronaći ona rješenja koja će biti u interesu i Hrvatske i naših poljoprivrednika. Sve vas pozdravljam. Hvala Marijana. Eto i hvala na dobroj dosadašnjoj suradnji.
Hvala vama. Evo, ako ima još netko pitanja, možete nam dignuti ruke. Za sad niko, ali ja bih zamolila kolegicu, kako se zove, jednu našu veliku volonterku, zove se Maja Žul Mihaljević. Ako je tu pokraj, bila je prijavljena. Maja, si tu negdje? Da nam, Ajde, kolegice, daj nam neki epilog, reci još ti za kraj. Hvala ti za veliku podršku inicijativi, za puno volonterskih sati, puno rada i truda i napretka svima nama. Pa daj nam neke još reci. Pa evo, ne mora, opet ponovit ću da mi se ne moraš zahvaljivati, jer to je nešto što se tiče mene, cijele moje obitelji, mislim da svih naših sugrađana, da to ne moraš se zahvaljivati. Mislim da je to dužnost mene kao građana, a da ne kažem i kao stručnjaka. Mene eto veseli me da imamo napredak u našim pregovorima, nekim postignućima. Žao mi je da to traje 6 mjeseci, da smo zapravo toliko truda i krvi znoja prolili, a nekad eto, nismo se dobro čuli. Voljela bi da se i više struka uključila na taj jedan konstruktivan način, ali eto, dobro. Ne zanima nas sve ista tematika i nadam se da ćemo se jednostavno u budućnosti kad dođe do takvih situacija, svi stati na loptu, da će svi stručnjaci zaista bolje pričati ono što udruge kažu, jer mislim da mi nekako struka prečesto udruge nepravedno stavlja neki koš buntovnika, aktivista i to kao stavlja nekav negativan predznak, a eto, surađujući s vama zapravo sam vidjela da to uopće nije tako, da pače, vi ste prvi koji ste primijetili ovakvu jednu nepravdu, mislim, nemam takav veliki propust u novom prijedlogu zakona i ja vam zapravo vama troma zahvaljujem što ste obratili se meni, uključili u tu cijelu priču i dali mi priliku da evo probamo napraviti nešto iznutra, odnosno da ja kao neki stručnjak iz tog područja probam malo više svoje pažnje obratiti na to. Eto, ja vas se srdačno pozdravljam i zahvaljujem se i gospođi Marijani Petiri na njenom angažmanu oko GM-a. Odnosno, mislim da nam svima predstoji ta jedna nova bitka oko tih novih oplemenjivačkih tehnika, jer poanta je da zapravo se u biti želi ne prozivati to GMO2, nego takozvani New Breeding Techniques, odnosno MBT tehnike. I dobro, to je nešto zapravo što moramo sada jednostavno u budućnosti pratiti dalje i voditi tom računa, a mi mislim da nam je jasno koje su neke naši strateški ciljevi i prednosti oko toga, tako da eto, nadam se da ćemo se uspjeti tu na vrijeme osvijestiti i jednostavno se ograditi i reći svoje jasno i glasno ne. Tako da eto, ništa. Sve vas lijepo pozdravljam, do sljedeće prilike. Hvala Maja. Evo, i ako nema još više dignutih ruka, evo, budemo, da li još hoćete, Sunčana, Robert, neke reći za kraj? Eto, od Marija smo dobili poruku, hvala na vašem radu i trudu, hvala Marijo i vama na praćenju, kako se zove, eto. Okay. Ništa, hvala svima koji su nas pratili, koji su nas podržavali, Maji koja je s nama praktički bila od prvoga dana, Marijani koja je isto podržala i inicijativu i sav trud koji smo činili od početka i na pomoći koja nam je pružala i u kontaktima i sa ministarstvom i organizaciji zajedničkih sjednica. Evo, hvala svima. Da, mislim, ja bih zahvalila još i svima onima koji su nas podržavali konstantno, onih prvih 77 udruga koje u 2 dana potpisalo onu prvu peticiju, svim onim ljudima koji su reagirali na javnim savjetovanjima, što je isto bilo u stvari inicijalno, onako kao prvi korak koji je trebalo odraditi, svih 31 tisuća. 32. Više ne brojimo. Pogubila sam se u brojevima. 32.000 ljudi koji su nam potpisali peticiju, što isto je jedna onako značajna kritična masa. I veliko hvala ovim proizvođačima koji su sudjeli u anketnom istraživanju. Ja znam koliko je to muka kad dođete sa 10 sati kopanja na polju doma, onak zadnja stvar koju želite otvoriti kompjuter i nekakvu anketu ispunjavati, ali evo, dosta proizvođača je prepoznalo važnost cijele ove priče i dali su nam i tu podršku i na taj način da su popunili anketu, barem rekli svoje mišljenje.
Tako da mislim da je ovo sad jedan onako značajni korak i ništa, idemo dalje, držimo se. Hvala, ništa, svima. Eto, Nike, ja vam za kraj stvarno hvala svima, već nadam se da sam vas sve spomenula, kako se zove, epilog na sve, hvala vam svima i nastavljamo, evo i ova inicijativa nastavlja dalje, kako se zove, drago mi je da smo se ukupili, drago mi je da smo toliko dobrih i partnerstva i suradnji ostvarili na svim razinama, hvala svim volonterima, hvala svim donatorima, hvala svima koji su podržali potpisom i na bilo koji način. Eto, hvala svima da ne ispada da sam nekog, kako se zove, zaboravila. I eto, idemo dalje i znači pratite naše novosti na stranici, Facebook stranici. Ovo je snimano, ja sam na početku rekla da se snima i budemo, kako se zove, ovo objavili i na našoj stranici. Eto, pozdrav i završavamo. Pozdrav. Pozdrav.